May sa nabangkay, itiigit ti Abra River, pasat ti barangay Mabungtot, langiden Abra, tinabirukan sakbela una iti aldaw. Positibo binigbig ti pamilya na, nga iso ti mapukpukan ni Joder Pemado alias Pote, ag 2056, kaya residente di Zone 4, Bangged. May sa kanay di nakabirok ken kuana, ti manugang na tagakilyat langiden. Pa kami naglinong tara, todo. Nagtatrabaho kami dito. So di inawis ko ni parek ta, tamang itan to parek ko na. Pababa kami dito, sir. Nakita kami dito na, sir. So, kasta na, sir, yung road pala. Muna ka namin biro ka nun, sir. Nasyat, dito na, sir, na biro ka nga, kasta na, sir, kasi magbiro ti pamilya mi, sir. Talunsan nga bangkay tinaykod tinaupartay na lang. Nung amin dumaktul ti karayan kaslad tayo matapawan na dito. Galikon na dito. Kaslag kukuan ti amin nga dahil malmalmos kaslad tayo tagkukuan na mula. Patyan ti kabsat na, posible na yanod kinalmes ti karayan ti biktima. Pag ginawa kami basit, puta ko. Nakita min nga manuga naldong nga nagawan. Dati pamati yo, posible malasim na ta dito. Talagang nga bimalasi na sir ta dahil sinelas na nakasalikot ti likod na. Kaya si magsinyalam na tayo nga gagbalasi mo. Sumagmano a kilometro ang ti kadayo na tinakabirukan ti bangkay ti biktima, manipod iti mapapati ang nakainudan na paset ti karayan. Maladingitan unay ti pamilya na iti pasamak, gapot ti mala piyesta panagala ti abal-abal, nagtinagtisa na nasayaat. Gatuda magmagnan di karayanan. Ti biktima ti mo nga na-report ang mabukpukaw, kalpasan na napansin muro na nagala ti abal-abal, malemi di biyernes ti kapanaran, well iti awagan na kulungan iti batog ti barangay Baak langiden. Kadwa na di sumagmano kabagyan na. Napang kami di tinga di kuan nagmemerienda kami sabay kami nga galati abal-abal. Inururay mi nga agsip nga tay suti panag warti abal-abal. Nagmemerienda kami paya. Idi kuan medyo nagsisina kami basitin ti nagpwestuanen. Yung isunay ayabang miser nga kwa may nalaan di flashlight na. Tawan ti silaw na nga kunana so nga inyalaan ni di kadwak ti pagsilaw na. Iman na kami mo ingkaskaso nga umay kumaalaan di silaw na. Bagami pa kanya na nga na kami nga adaywan hanga pumampano di asidagmi. Yung idikwan. Reply na niya ko na. Hanga sumungsungbat sir. Pukaw kanya nang mawanti manggag nga sungbat na talyawom mi nakadumog laeng. Nga kwan agur-uray nga panagwarjay kwan abal-abal. Tamo mi adalata jay asidig mi ata syempre nakadado ti rumor nga abal-abal amo mabalinti madayon ta di jayon. Isu day langin sir idi kwan agaawit kami manen. Pukaw kanya na awan lata ti sungbat na. Idi kwan tamo mi simuro to nagyay kakadwamin so nagpakastoy kang kunami nga pukpukawan. Tamo mi simursurot mo to na kanyamin. Tamo dagyan mo na dyan tilugan nun. Nadudi da pagiti kadwamin nga dadumata tapukkawan mi paisuna kunada awal latamo ti sumungsungbat. Agtultuloy met ti palagip ti otoridad, ngagbalin na naridam, ken saan nga umadayo kaniti kadwa nga gala ti abal-abal, tapno maliklikan ti kapada, apasamak. Pandaman kasi pagarigan ko, andang nagbalbalasi ti karayan ng runa tatang nagdakdaktil. Nang runa no di damoteg lang, jay nga mi nagabalabalan din jay, kasla karayan mo na nalipit ti duwang karayan. Kasla pudok. So nga agbalasiw da agbalasiw. So the part na nadalim talaga. Sir. Argel Lorenzo, Balitang Solid North.